Okay, yang ini Carson punya crossbody tau. Tapi dia macam wallet on a chain, so boleh detach jadi macam clutch tau. So for this one, kau nampak print MK ni coated canvas, lepas tu ada Michael Kors punya logo kat sini. Belah belakang dia ada back pocket, boleh fit phone Pro Max dekat sini macam ni. Tapi dia macam ada macam dented sikit kalau masuk phone lah. Ni crossbody strap dia pakai smooth leather, adjustable and detachable, campuran chain and leather. So boleh detach kat sini kalau jadikan macam clutch lah. Atas dia pakai smooth leather, ada Michael Kors punya stamp logo sini, ada 8 card slot. Sini tak payah masuk wallet sebab dia sendiri wallet. Okay, now belt akan letakkan gambar dia pakai sebagai crossbody. Ringan je and sesuai untuk pakai pergi travel tau. Ni pasport boleh masuk. Harga dia RM499 sebelum voucher. Anda jangan risau, kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below dan jangan lupa tekan button follow.